alif daluge maddihuga raisege haysiyatun algonda kurawun emme hinghama je masakate kamuga agun dekeni agun rais kama habalu wiru alif dal maddis soti bandu efa e covid ge alami wabaga sabun mulin bandu efati ehmima alun alif dalu am maddis hulwala member gaum takun in person baddalun taka fashagatu adi khasakon high level week gaum toge emme isberin baar wadanwa e hafta baragina gaum toge berin wadanne emma ebbis kahala huttumen neti amu madlihuge masaketta kuriya gendewun kan e yawona libun warbodo hingam jome adi hame yaiko agunuge riyastuge terega alif dala mi dia saaliha kan harterega dimawi emme bodu crisis dimawi ei Russia alif daluge salamati madlihuge permanent member alif dalu madlihuge ihem memberege sarhadda aragati ehma hangurama ge sababun ya lolum ya eddes kurumuga kurabun masakketten yaguna libun warbodo hingam jome rajya fada kuda qawme wasilatan madu qawme duniyege baruge nisbatun ebis kahala military no te sodi baru er kamen hore qawme no hennamos efada qawmege diplomatako riyast balhattumun gendiya dandi walegga efada bodu crisis dimawima Oman kama eko madliuga hingunta kuriya gendewuna kan muli duniya eggalaka eg nizama geteriya genewunu kan yagun hingama jon tingame agun gabul kuragotu rajyege candidature agunuge candidature ha bodu aqlabiyatakum timbakul debe burus bodu aqlabiyatakum memberum balagati divihraj dehas ashar wana haro berikama rais ibrahim salih wadat mafaho kharij siyasta genwi badalta adi rajyege eterege hingunta ka genwi badalta bal aqwami mujtama qabul kurile matwerikam wara furihame ekan qabul ko fawati mi genwi badalutan ei rajya balaqwamagato mulin ekaherwe baaki we bikawe fawba alun ambura balaqwami mujtama rajya gendem rais ibrahim salih kharij siyasta kanal bafati egota agun amalta kuramun gendi adi hame ya ko dakhili gotum elo bi fiawta ka kure masaka portabes furihame bima ekamuga sababun rajya ha bodu aqlabiyati libigendi adi hame ya ko tidalu hen algonuge riyasta agun member qam taka dando mun gendi mi umid riyastake algondu campaign ko mun dia waqtaki muli duniya umid benu fe waqte covid ga alami wabag sababu muli duniya bandu itam million bayako maruf kos sota mulin kudikudu hadanagan huswe wara bika halataka duniya gosoti muli duniya miga kurin duha kos enisbatukum bandu fenne ehmi mivaruge bodu nikameti kame duniya ngas dandi walega rajya fada gawmakum nukume ummide bote ummiduge fas dodi algon husheli fas dodi duniya huriha qawmta hum balagati adi algon qawmta ko beringari hoga e duni mi ummiduge fas dodi di rajya mi gendi fas dodi e fas dodi ga maccan amal le bahus bina ko debuma ek natija ka bi september moge high level week ni muniro mul duniya ka guguman mun diyai di rajya mi genes din ummidu fas dodi ek sabu argumena kamyab tak hasil korewon misala ka covid nawara ga sabu libun gelunta fube dumataka
adi emme furtam kamaka ekama covid ge vaccine hamaka hod mattaka kuren je masaketta agundu iswe hure muli duniyege ege masakette kurin natija gotun wara bodu tarhibe libi eru vaccine no libi hure gamtaka vaccine libeno ge mag fahiwegen dia adi iqtisadi gotun aragat mattaka benuwa kantataka mag fahiwegen dia kuda kudinna zuwanuna anhinuna benuwa kantatak waddinumuga duniya ekwer kurmuga masakata ekwerawun alfdal madliuga agundu bay khasa baddalunta bebe midenwe kantataka behegotu timawitta behegotu divirajyege mihaku riyast balhatta dandi walegga timawishig masala wanjeheni emme muhimmu ekkame gotu emme egotun agundu kuri masakata kabes mul duniyeg khasa samal kamen libi defaharege matin alfdal madliuga khasa baddalunta kagun geriyastuga bebi gendia mihingos mi duniyan ebagot edimawi khasa halatun aragatumuga kurawun masakata kurewigen diyay agunda muli duniyeg hurhiya kamtaheg meduga ufeddunu ummiduge ruhege sabu ebagutaki duniyan ummidu benu yogte divirajjen algonda gengos demuni ummidu ummiduge sabun irad kurewiya addoke rahme furun agun mihar mebani harfataka badal kurev agunda libun hibaraki alifdal madliog algodaki alang mide magam furimi hanno agun handang hore namaste ka diha abban haru emme furtama agundu alifdal madliog am jalsa ka dia iru efaharu riyastu ginnabi Argentina ge foreign minister am madliog rais wasme emanik faanu algonda alafenunu am madliog rais emanik faanu masakapulu egota kurebi ek fambes etagawmege kharji wazir kama eko alifdaluge am madliog rais kan kuraba ten addiha ashaka mihara hod tafataki miharu am madliog rais ge masake etaguneke iturefa waka ennamas agun kabul kuri gotuga algonda mide kanta kureben alifdal madliog am madliog rais kan kuri engahar du terega agun menge ministry ga hingiha mahuriha kame algonda engigen hingafuri kommedo ke henduna agun New York ga hela iru algonda edu hege brief libifowe edu hege kankorambi gottawge agun ga faratu kama ka ben fuwa kama wanya lafe ben fuwa kama nota kama nimmanje kama wanya agun ga lafe nota kama nimmane gotamedo edu wadam fawre agun menge mi ministry yaki tartib kurewigen waki gotaka usul takandeligen hinga ministry agun ga dashuga mase koraba muwazzifuna state minister feshigen denti behuriya be funus ebeflege wazifa zimma ada kurevumga masuliyat ada kurevumga nimonje he nimmeunta nimmeunga furihama bara ikhtiyar agun arwa fornani namas sam komme kame bes nimmeunga agunda hamea kamga maalumata nimmeun dan nizame gaim ka fornani agun hingam je kamki enga hardo terega foreign ministry ga etam masaketta ke agun na kuregen dia ege terega iturgam takayko diplomatic gaim kurma tafat agreement kurma di rajya bergam ta kharji waziru wadange be fonna marhaba kiyuma di rajya investment fahiwane etam masaketta kur himeni gandia adi hardo terega rajya ke profile eta guneka bala qaim etamaga ufuli gandia egotan profile ufuli gandia ego sabun di rajya investorun libma divirajjan faturwerin ituruma mingos aragina kantata kam mag fahimegende rajya ki ko baka alifdal madlihoga jalsa baru wa komme miha ka fenigende isufla balalim riyastu mi hunani diviraj divesse hamaykani fakhrenu kanka mag fahimegenda kame besme agumena ki tourism barosa wagenti begawme ema agun menna राज्य इस्तिहार कुर्मली बेको में फुर्सत की
etan $1,000,000 kharad kogram jehe kantatte ekamko etan $1,000,000 kharad nuko argumenna istiharuge fursata libum misalaka alif dal malli raisa ka hurage agudu tiris fas gawma datur kuring en komme gawma kan agudu ziyara kurmun e gawmegge emme isvering feshigen e gawmegge media ya hamya agunda gengos debe message divira jennis beva kuda jazira gawma kan nisbeva alif dal malli raisa buleyas e anehen dannonya iskolum kurumi em huriha gotkum kudami endames mi argumenge mi fakhur wer divi rajyege nan duniya kan koltaga faturale unima rajyege emme bodu en industry tourism mag fahimegen de embima egotun agun waran hingama je en hardo terega kurewon masaketa den burakame ei nuwaga diruge gadige tafatu ni yoka divi rajya hure embima mi bay re bay dos agonda tankole diguvegende rajyege gadiya niyo gadiya de gadigas masay koranje hijja kurkuda fusher men hunnan de kanko gawmi khidmatu masay kurairo by far tankole madun nidala age mesulanje agul men dehas 22 wana haru mi faha kuri agul menge kharji ya Ministry of Foreign Affairs and nuwadiha harfuru bima mige diha harfahum ei diveraja kharjiya sateka haru qarunek faha kura haru agun qabu kura gotuga agun men dive kharjiya ya sateka haru bairu dive kharjiya diverajege beeruge guluntan onnan gotame gotun tasabregen gulinjen ema agun mid kuran mi dihas tevis wana haru terega Foreign Ministry at 100 nuwata dive kharjiya sateka haruga onnan gotuga tasabre eklebalu agun ummid kura gotuga dive rajye kharjiya sateka har furer ei vihi battiri huga ya har begendani fakhruwer kama ko alif daluge salamati majli huga dive rajye tamsil begenda har kamuga adi hama ya ko dive rajye begendani kudi qawmta huga emme is leader kamuga divira jeki hisab ad-dair Allah ka rahme furun agun mihar mi kuramun genda masaketa hisabu ibs nisbatukum kuda gawmeke bunuge fursate netum agun menaki haqiqatuga rabbodu gawme agun menge hiki fas bin kudai enamis gawme gotuga agun menge sarhad intihab bodu e huriha tanake furiha beenun kurevigen balaqami maadanuga emme is safuga masbuna gawme gotuga agun men sabit ve genda diu agun ge umidaki de has tevis vihi tevis himenigen dani agun midennevi kotam agun masaketa battan kurevigen da kuriya kurang huri kantata furihamayat tartib wegen diumge harikamuga diha hara masakata tartib kollum harikamuga adi hamaya ko mi kuriya mi harwas iturgam takayko agun men datur faturge khidmat dibe nafasiha ko dinumuga masakata kuriya gendana mi harwas mi sarkar rais Ibrahim Mutsali ke sarkar aw mafahu etagina gawam taka datur fatur kurum ge mago fahibe ge hingaj yar addi aggawma duniya addi aggawma divraje ge passport ifan datur ko kurim bisane ko makanu da uleben ei mige kurin kan ei gotenno duniya ge bodeti gawmta Russia China miher gawmta kos mihar wani agum menako visa be by agreement ko seko de passport ifan China mihar diama ama wagotum taggan jahala baddan Russia ga kan hengos addi aggawma e khidmen ebe agun gasten kurang hisab kan nimmak agun gast korni hama kuriya gengos duniyege nisbatun emme warugad e passport diviraj edun ei divihin fakhru erwa kame gotuga abadwas bevu miharus misar hadduge emme barugad
පාස්පෝර්ට් එකේ මේ ගදර හුරි පාස්පෝර්ට් එකේ දිවෙහි පාස්පෝර්ට් අගුන් මෙන්ගේ කාර්ජිය අතරේග බට්ටන් කරවේතෝ මියුලේ මසකතුක වට්ටෆාලියකි ಖಿದ್ಮತುಗೆ ವಟ್ಟಫಾಳಿ ಅಗುಮೆಂಗೆ ಎಂಬಸೀತ ಮಿಷನ್ ತಂಗೆ ಬರಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಸತಾರ ಗೌಮೆಗೆ ಮೆಹಾರು ಅದಿ ತಿರೀಸ್ ಎತಕ್ ಗೌಮಕ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಫೀರನ್ ಗೊತ್ತಗೆ ಬೇಫುಂ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆ ಬುರಿ ಎಗ್ ಹುರಿಯಾಸ್ ಬೇನುಮಕಿ ದಿವೆಹಿ ನ ದಿವೆಹಿ ರೈತುನ ಖಿದ್ಮತ್ ದಿನು ಕಮಕ ಬೇನುವೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಲರ್ ಹೀತೆರಿಕಮಕ ಬೇನುವೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ಆಸ್ ಅಗುಮೆಂಗೆ ಮಿಷನಕ ವ್ಯಾನ್ನಮಸ್ එමීහකු එයන්නනි කිතම්ම කුඩ ಖಿದ್ಮತೆන් හෝදන් කමක වියස් අගුන්ගේ ඉල්තිමාසේ මොසිෆුන් නගන්න ඉල්තිමාසකි එමීහකු ඒ අන්න කමෙන් අවහ කොද්දෙබ්බු එයි අන්න මීහාය වර බොඩ කමක වගෙන් යන්නනේ එම ඒ වට්ටෆාලි ಖಿದ್ಮතුගේ වට්ටෆාලිය මිනිස්ට්‍රි තරේ ගායම් කරු අධ්‍යමයකු විහි භාවි සිමෙනිගේ මිදියේ ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොරින් සර්විස් එක ගායම් කරවන හරකම ಕುರಿಯಂಗ ದಿಹಾರಕಿ ಅಗುನ್ಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫುರಿಹಮೆ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಅದಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಗ ಮಸೆ ಗೊತ್ತು ಕುರುಮ್ಗೆ ವಟ್ಟಫಾಲಿ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ದಿಹಾರಂಗೆ ದುಂಬೆಸೆ ಅಗುನ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದೆ ಏವಸ್ ಮೀ ಹರ್ತೆರೆ ಕುರವೇನಕಂತ ಅಗುನ್ಮೆ ಮಿಯದು ಮಿವನಿ ಇಂಗೋಡ ಅನ್ನುವಾನೆ ಎಲ್ ಡಿ ಸಿ ಗೌಮಕು ಮಿಡ್ಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗೌಮಕ ಬದಲು ಎಮ್ಮೆ ಕುಡಕೊಂದು ತರಕ್ಕಿವಮು ಆ ಗೌಮ್ ತಕ ಲಿಬೆಂಗ್ ಹುರಿ ಫುರ್ಸತ್ತ මෙහා නොදිබෑන එහෙම අල්ගොන්මන්ගේ විශ්නුමා අල්ගොන්මන්ගේ මසෙක්කෙත්තන්ගේ වෙජේ බදල් කර අගොන්මන්නකි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ෆහි ගාමේ ගොතුක බදල් කර මෙහා හිලේ හිය නොදිබෑන වර මදුන් නෝනිය මෙහා ලිබේනි එහෙන් තෆාතු එහිත ඒ සොෆ්ට් ලෝන් කන්සෙෂනල් ලෝන් ද නොත ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගේ ෆුර්සත් එකංකම මග්ෆයිවාන ගොත අල්ගොන්මන් ගේ මසෙක්කෙත්ත බට්ටන් කරුම් එයි වර මුහිම්මකම එකමට්ටක අගුන්මන්ගේ එම්බසීත හොග ඉකොනොමික් මසෙක්කෙත්ත ඉතුර මෙහාරු ෆශාෆ්වානි අගුන්මෙන් මි කුරමුන්ගෙන්ද මසෙක්කෙත්ත තර්තීබ් කුරුමුග ෆොසිම් ෆොරින් සර්විස් ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් මෝල්ඩීව්ස් ගේ දවුරු ඉතුරන් හර්දනා කුරුමුගේ මසෙක්කෙත්තක සෙබකුර එකමුගේ එක්කමගේ ගොතුග स्कूल तहोगे कुदिनशा यूनिवर्सिटी किया कुदिन खारजी सियासत बे मालूमात तौलुम फिलवादिनो ए आगुन बिहार फशाफो मसकते अधिया में आयको रैतु मल्लिग मेंबरुना दौलत के मुअस्ससात का डिपार्टमेंट तक बस ए मालूमात तौलुम फिलवादिनो ए खारजी सियासत की हम एकनी फॉरेन मिनिस्ट्री के तिबे डिप्लोमेटुन कोले बेर दुनिया गाम तक तिबे डिप्लोमेट ना मशवरा करूं कमा वेगें දියුන් එයි ගෝය මිකම් වාංජේනි රාජ්‍යයේ රයිතුන්ඩන් ඒගේ අසාස්තන් එහසාස් කුරවේ කමේ ගොතුක එහෙම වීම මි කුරවේ මසකෙත්ත මිදන්නේ හුරිහා බේෆුන්න එංග වඩා නොංජේ අල්ගොන් මෙ හින්ති බහ කොල්ලිය කන්නොක් මේ අවට්ටර ගම කදිමාල හිතන් ආහා එච්ච ගෝවාලු ඒක කොන්සික්වන්ස් තක රයිතුන්ඩ අතුදානක අල්ගොන් මෙ ගබෝ කොන්ජේ එහෙම වීම ඒකොතන් එකන්තත්තන් ඒ වනි රයිතුන්ඩ හමය ಖಾರ್ಜಿ ಸಿಯಾಸ್ತಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮ ಖಾರ್ಜಿ ಸಿಯಾಸ್ತಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕಂ ಅಲ್ಗೊಮೆನ್ನ ಒಳುಂ ಫಿಲ್ವನು ದೇವೇತಿ ಎಮ ಫೊಸಿಮ್ ಎಮ್ಮ ಸಕ್ಕತೆಕ್ಕಮಗ ಮಿಹಾರ ಒಗುಟ್ ಕಂಡಾಳ ಫೊನ್ನಾನಿ ಮಿ ಮಾಲೂಮಾತ ರೈತುನ ಹಮೆಗೆ ಗೊಸ್ತಿನು ಅದಿ ಹಮೆಯಾಕು ಫಾರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೇಟುಮಸ್ ಪೆಂಬನ್ ರಂಗಳು ಇತುರ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಹುರಿ ಬೇಫುಂತ ಗೊತ್ತುಗ ಹೆದುಂ ಬೆಸೆ ಅಗುನ್ಗೆ ತಸಬ್ಬರೆ ಎಮ ಸಕ್ಕಫಸ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೆ ಅನೆನ್ ದನ್ನೊಂಜ ಹಮ ಫುರಿಹಮ ಆಹಾರೆ ಬುರ ಮಸಕತ್ತೆ ಕುರಂಗ ಆಹಾರೆ ಅಗುನ್ ಎಮ್ಮೆ ಉಫಾವಾ ಕಮಕಿ ಅಗುನ್ ಖಾರ್ಜಿಯಾಯ ಗುಳುನಿ ಎ ಲೆವೆಲ್ ನಿಮ್ಮಾ ಏರುಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮ್ಮಾ ಗುಳುನಿ ಹಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಜೂನಿಯರ್ ಮಗ ಗುಳಿಯನ್ ಹುರಿಹಾ ಮಗಾಮ್ತಕ ಫುರಿಹಮ್ ಕುರಮುಗಾಸ್ ಎಮ್ಫೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ ಹಮೆಂಗ ಆದೆವನಿ ಎಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಎಹಸಾಸ್ ಕೊರವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುವಜ್ಜಫಕ ಕುರ ಮಸಕ್ಕತೆಗ ಎ ತಜ್ರಿಬಾ ಕುರ ಹುರಿಹಾ ಎಹಸಾಸ್ ತಕೆ ಎಮೆಮ ಅಲ್ಗೊಂಡ ಮಕ್ಸದಕ ಮಿಯತಿ ಫುರಿಹಮ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್
راجع قائم كدينو موظفونا هينجي دي فدا رأيتنا خدمة دي فدا تدفل تبدأ لك جنا نانا مقال قندق وليج رئيت مدليه ممبر كبس فاس داور رئيت مدليه وليج رئيس جمهورية executive secretary ka diha hardo وليج foreign ministry ka korin den hen eki magam to وليج den مدليه رئيس كما foreign minister كما كوريج den kurani kito mi huriha kama ka balwali bimas eno danno an agundu kuri masakate ko fondan rayituna khidma kurma agundu ge muli ummidaki emme kudayr sura muli ummidaki rayituna khidma kurmati demiru adi mi masakak mi kuramu gendairu abadwas agundu ge hitugon azme muhimmi irako honna magamike namen nune muhimmi rayituna kodde khidmatike emima agunda gasihat salamatun hurikama banya adi kuriya mi dosta hogas agun bidennevi rongo kuriya dangas tukura rayituna khidma kurumuga kodde huri kame koddinumuga adi hame yaako masaketta kuramun gendiumuga agunge emme is wajibe kamuga kuriya me dosta gawani agunge fahun leadership badanon tibbe zuwanuna emaga magfahi koddinu efad zuwanum bina kurma hibvardinu ei agunde kegotuga agun men ge age group mi har asati mi hun kuranje kame